Dobro večer, dobrodošli na Gorjansku kuharicu. Večera smo za vas pripremili isto neke specijalnoga. Imamo tu jedan proizvod, to bi isto bilo večeras neke slatkoga. Imamo jedan proizvod koji se zove tu bermet, ne. Evo, vidite. To je piše stari samoborski aperitiv, bermet, specijalno aromatizirano vino, obitelj Barbić. Bogme, gospon Barbić, dobro ste vi to zmontirali. Vinogorje Gradišće, Product of Croatia iz 2017. To vam je 16,5% alkohola i to budemo danas malo točili u slatko, ne? Mislim, ja sam probao, već priznam, ja sam probao taj recept već prije od nekoga tu. I ima toga za kupiti kod nas. Ali mi budemo danas napravili neke svoje, ne? Bermet je navodno došli iz Francuske. To su navodno donesli ovi vojnici kad su tu došli. Ili tak neka špreha, sad neka novija samoborska istraživanja pokazuju da to možda baš i nije bilo tak, da se to nigdje ne spominje u biti u Francuskoj. Ko zna kaj je istina, ali mi budemo u svakom slučaju uživali u tome večeras. Znači prvo moramo bermet probati. Bermet je inače piće koje se pije u Samoboru u subotu i nedjelju ujutro između 11 i 1. Ne? To pije taj stari Samoborac. Prije obeda, ne? Bog me, gospon Barbić, vi ste to dobro zmontirali. Dobro. On se može čisti piti, a možemo malo limuna isto staviti. Malo da mi ga da. Evo, stavio sam malo limuna nutra. Malo da se kak ti napravi to, ne. Da. S limunom je to još bolje. Gospon Barbić, kaj ste vi to dobro zmontirali. Ok. Idemo na izradu slatkog, ne? To je ono kaj smo čekali. To bude se zvalo, kako bi se to moglo zvati? Gradišćansko bermetsko slatko. To budemo napravili danas baš ko čokoladu. Imamo taj specijalni kalup tu u našoj kuhinjici. Dobro smo opskrbljeni. I stavili budemo još, malo ćemo staviti isto već pečenih badema. I narezanih, to ste već vidjeli u zadnjem videu kako smo to s bademima sve napravili. I malo ćemo samo staviti, zbog samo malo kiselosti ćemo staviti sušenu marelicu. Tako da evo, to je to. Znači, badem i sušena marelica, malo limuna ćemo soka isjediti unutra, čokolade 150-200 grama i jedno 125 grama maslaca. Taj čoksa danas kad smo delali, to nije za decu, ne. To bu jer bermet ima alkohola unutra, ne. Da se ne bi to deci svidjelo. Da se ne bi to njima preveć malo sviđalo, ko kak se meni sviđa. Znači u gradišćansko slatko ide sljedeće onda. Čokolada 150-200 grama. Malo bomo pojačali tu s nekakvim ostacima kaj isto imamo. Putra 125. Limuna stisnete malo unutra, budete to vidjeli otprilike. Badema toliko koliko je, ne znam uopće koliko je to, malo marelice. Bermeta bomo stavili, kaj znam. Prvo bomo jednu čašu stavili, onda bomo malo to možda probali pa bomo vidjeli kaj je, pa stavimo još jednu, ne.
Ja bi najrađe odmah stavio 2 čaše, ali bojim se da bude prejako. Eksperimentalno slatko sa malo bermeta. I to ne bilo kojega bermeta, nego gradišćanskega bermeta. Evo ga, jesam dobro sve rekao. Idemo kuhat, malo putra unutra treba ono deti. Evo ga, malo čokse, sad malo to. Da, bermet, ko zna kak je to tu sve izgledalo i kaj to uopće je bilo. To je to, ne? To je ono kaj mi hoćemo tu. Bez tih dodataka kaj ovi dodajaju, bez tih EO-a. Evo ga, lepo se napravilo. Ok, to je već dobro. A tek s bermetom još bu bolje. I evo ga, jedna čašica bermeta. O da, sjajno. Da to onda neke bu... Samo malo, moram još jedan put probat. Može to trpiti još malo bermeta samo. Znači recimo stavit ćemo još samo malo. I sad bu to. Još malo limuneca. Evo ga, to je to. A čekaj, još bi ja možda bermeta malo unutra. Nije mi još baš to. Da, bermet je malo u tragovima, budemo još malo tog bermeta. Znači recimo stavio sam znači sve ukupno šalicu i čašicu i 2/3 čašice, ne? Da. Možete još podnesti još bermeta, ali ne budemo. I ovako je fino. I ovo kako je dobro. Sjajno. Ok, evo ga. I niš kaj, sad sam tu van izlijal. O da, to bude dobro. Dovoljno je. Možete fino 2 čašice. Sad to denemo malo van, na hladno. I niš, do sljedećeg puta. Do sljedećeg puta puno pozdrava od starog samoborskog aperitiva bermeta. Gorjanska TV, ne?